Abataka mu cyareki nwagira ngo njira nyamwingeresire hitaka okwechwa muhumbi chweka eteresereho kwerarikirira ngo ibintu byabona biza kwaho nsoni siyabo Safina umutuze nashobora ko mwaka gw'2024 akaba yombekire yeye kandi ayinena nemisiri kunka yaho hawo mwegemure abere nesa musago kubanja ngutwara manumba go kubanja mwaka gwa 2020 abere nena Musia gwa kabiri gwasa nkaba nkweyo numba yanje eli yabisike 12 bya bloka nkweyo numba yanje yabitebeseka mukaga numbe ekegiyona ekamara kugenda enende nibo mumbone nde mukabawo abaturano bagira ngo no barabe bagambireho na minister w'ibigwerezi bakatundire ubuyambe bona batakangane na government minister akasa w'ibigwerezi biki baitituli na kintu kyona ekitwa tungiyo nga abantu babundi mulombi bakagamba bati bamasa kutuhambali tukugenda tituli na hona mbali tukugenda nende mbutu bona abagendiye mbu babona mbale tituli na buyambi bona bana munji bakalaka kusoma bastamie kwanka tere kwanje nukugwadubye kugenda natigari ya poloti na poloti yagenda tukweigwaga tutali na businge bakaduba basa batutera hani poni yanwigera efoni kibatu teje egina yakoraki tebali ne kibatu fuyo gavumenti ekyalinga muntu kukalagane tudoma domya kwanka ati simama okakunjisukiria gamusia ne gwantana businge abatura bashaba government okutaho mu nshonga zabo babase kutunga obuyambi akutukolera nanga nibo tubona kandi bana batumbu babona tituli na byakulia tituli na school fees ene tuli na bana bakwete kusoma already na bana batu banje bali mu masini ya force batu byakubakolera bitubulie nanga tituli na buyambi bona saisi dumbe tukutandika kukola ke kutuntulira kimwe tukugenda mu musia nanga tukaya tituli bagendi kandi government tetufuyo tari na kiki etufuyo na kantuba iyerangaye ati bana bakarekana okusoma baba mukuru w'entebe ya kashatu ahabwakirumya Abraham bamwitirebye yahamye kwerarikirira kw'abantu aitu nkubara kwemerera ani waitu kubagambira na kubasobolora nti ikitwike kimubone kindi musiago ngo kukagendie gutireni yone kabere center kandi kale manumba gonka abantu nambali tukubugire nindi makanga 12 gona gakulukihanira kandi nini sampo konka nwaka yoroliye even oboneka numba kali kebibati kali alaka bali yongondo ya block yone karoboka nansi manumba gama bloka manumba gebiti gona kakagenda gona gawo eni nambali tukubugira tukaturi na rugudoro rumwe rwonka orukuluga katumba ndugenda bubukwanga bamwitirebye nagira ngo abantu nyamwinji bakarwa mu makagabo bazombanya buzare kandi yashaba government okuyamba abantu aba kulorerwo baitu nwako timu kigonegi wait musia gutwete over 15 kilometers ese bantu babaga balemu so abantu bona bali scattered bantu bona bakalugamo bana munji bali mu nganda syabo bakwete kubulwa na buyambi bona so tukwete kusaba government tutingulwa rugiye basaba balorake kutokolera batuyamba na muno kuhereria abantu banenga mabati nanga abantu bakavura manumba gabo na muno kulorango for example bakwana batutwekera byo kulia osangana egombolo lyona bali hayinza wikumisionka bana bona bakaka kusoma nanga bakama manumba ganela bakabura mbale bakugenda so ndina boba bukaniye mbulo bwiko baganiye yongela manumba gona ko ngagenda bulikiro tukwete kusaba government kulorango yatuyambie akile tutungele kasente buli muntu weno wali mu kigalo kirela kulorango atungiye taka amala kugenda kugula ne kwasobole kukalona bana omubwiro ubu abatura bari mu kwerarikirira ngo ekigwerereze ki nikija kubateganise shaha yona shakwa Justin Nyakisiki ahabwa Tayari West.